And a butrim. And no dear no correct. More than them boom city. Yeah, you have both city and boom to the end for so will be a new hair can somewhere. Okay, now what do maybe short money so for an entry in the picture before and after. A small little atomic mampole boy. Yeah, one so cocofa. I am talking on that one at the boom. Anono. Sa a cocofa sato crun. A cobocro nubiama. Yadwano. Ewo atmamponia. A ho baby. Na story of Tosumi no so. Aye. Mammy be away D4. Na it is alleged so waku headmaster. Former Dampong senior high headmaster will come kill him or kunu ya much as unko Johnny Yaduano. I would give for ban Yaduano. Oh, Cordier Honuchi baby. Now, story at also Emmy will post in Ibi. Achi, I bring to be a Puno Butrubu in Fima. Sena and Tro and will be try. Posting in a cocobono. Now, a chairman of the Babra was a posting with him so heno. And that's what if me the Babra. Now, and which is no me pacho. Who compare mu awo oh crow a western region ho ya na no wo mo chia su kono we be chia say Katakyie FM asamba yan kan twaso ye wo mo de wo kan no mo twaso me de me kan me de achie sa entina se Nyameba fra unu asam no de achie de be si bia no ya na de abanti de be si bia no me zaba ni etwato kra who compare mu achem ma ase a ane wo mo ti kro no mu ane yisi ji for dia fragim ho nya asam kotwa isi jufo no edi entina omuni kroma no elko a eno so mebo echiremu wei ene efoforo bi aka ene makan bom atete bi afrim emu obobo ni mo atepo mo so no so se amaria wo zongo ni konkonti a woton no wo be kan sani osie sam no mede aba na ntete no de matuogu na de sese wutie no mede ebrawo ewo eye efam ho on Katakyie 90.9 FM yabra eye YouTube Katakyie FM TV Katakyie FM TV eno so obenya yen ewo ho no isa baby atadi baby ewo bia no bomodi atena se din se ne yegu fufuo so no na ensem no mefa emraw wukopie mu awa asante mantem mu mekire eye emansi anase krosi a ya fra na atwemamponu a ene ne enya asam ketwa kra abusanfo me se ya no aba eye abafu tentafidie no so small little Katakyie atomic number mampole boy. Ana branch bi o won kroma kro bi afra no kroma nyame abua mu na sini fie na fie na wasie no nukura nie abri bi obekọ bia no eyeda moto a on complete building a onye mamu ne mo mapono ne ade nyina wom obebe bia na ase wayesa wodi wayadan no kakraka hon otulon obeba na eniema hodo ceiling fan ne chese eniema nkinkiti bi odi siesie dan no otulon ne ko apono so ye muani wo hu be bia ni panfa ehwa eno na ya na malam ni jujuju sembe ti da bi we de onipa bi fie nipa na yame wodi fie nipa na yame se na human boot nipa da small little boy ya ono wa woni na nam nyina hin wonum small boy akra no me se oba ayi so a nasere beto so amwe small boy to na ofim o de bra YouTube ne so bra YouTube ne so na be hye asa memem bra YouTube ne so Allah asa sonso no criminal bra YouTube ne so na be hye jumadi na ekoso live ewo Katakyie FM TV ko YouTube no sesi a eho ye Katakyie FM TV Katakyie FM TV ana akra ni wura mu ko eko wieska oba no odanda no no opie ba o cha memem eti bra Katakyie FM TV Katakyie FM TV uko ewo YouTube ne so a wonsa beka na say yeah live on TikTok ana as well ana okay but YouTube ne dey live see for now yeah live on YouTube see Katakyie FM TV yeah live ena abofra bitimi wura
eni mo na owia no e no na we pa on san fon wuro no mo omo se onye no mo hwe ah onye no mo hwe what the bibia fa no wana obinim I nkruma na mo wana na ya plaster on nkruma na mo ho dia fine but we plaster nya de no oh chese ne ho so anka ayi no chese ne ho antwi debi and okoto no condemn and answer okoto aye kopa when condemn Copper. unton kopa down hwe nye enu bi na ma onyini anu mo twetwa cables ai we so omo ka so komra yeah live wo Katakyie FM TV bra ho dia bra Katakyie FM TV se si a e wo YouTube na so no they say by 11 years old let me onya 10 10 years akwada be 10 11 akwada na when na wache ne obeti nya 14 o chama wache ne hwe anyina poa and we video na oba eduru ni sisi a obre kakra it just what ochinchim or twist kakra what's up watch na obubusa no say wha na soma no oso obi ansoma no na ono ana ne first time odi abahoni no me say from akimi disingola afriba we ni tina ngura we ni mo ni ma de yero we ni tina ti o sada I say, and once I got now cook kitchen, or prepared when they be a minute. yeah We are not piscato acronym. yeah And go Janman. because we say no these are enquala as recruit to go police service naka when bet me na confirm oh serious when bet me na confirm ya djuma ko no te kron why every typical just one no by nature uti say by nature no we No no woman pa. what course no oh but honestly speaking in as much as say I didn't akwala na ye nye no Pa. the tactics akwala we serious what dey bra YouTube ne so Yamba, me say. Some go for say na na brofo for masam no. yeah Yes, Bronia and go be hu say akwa bibi woni mu. yes aside the odd yes aside the odd part of this you know and niema when mine also tell say oh we say hollow block na da ho o say o dia hyehyɛ ho no anso so aboyi timi pia ni nyina afiri ho and oba no yi wayi no okɔ no osade hyehyɛ ho fast kra fast enye enfantini bi na odi asempe enfantini bi na tiko on tiko car no e ba afoforo no ba ku twam shim he kan say ei kale ketekete no ogwandem obenyi nti obegwe what did open all kind of can you say can was something we can say no obenyi dia kale ketekete no ogwandem enti sa wo hye ana wo tie ya ne a wo de Katakyie FM TV Katakyie FM TV bra ho sesia Katakyie FM TV Katakyie FM TV no bra ho sesia na bra be hye de ekoso ewiase ehu na sese no mofra na eba no ye ka ho binti na me treat you know discipline and indiscipline in schools anopay eno ai oba live no ye live e wo hono mo me pa cho Katakyie FM TV Katakyie FM TV oba ho a ye live wo betimi ahwe e wo hono mo na bibia so atumi aye fine pa anopay enti kwakujari to asoma me na me hwe de eko to asoma me same to so a na mawusa manfo frefrem me se me yese teacher ni oni akora bidia bomu a me yese me ye no ni ade eno no teacher ni manya ni di nkomo na pese me headmaster no so di nkomo ansa enti munya abotre nyam yadoma next week Monday me de baba enye recent one day by no enye kumawudie no some platform no so pipe dia omuni muni nkonya apolice for near yes omuni muni nkonya nyina no teacher ni student omuni muni nkonya o de ba enne ne Monday aden na the after Monday say me pese menya in depth okay I get your point entina safi na wuse me mo mislim o da bi o won kan say o bo sire mo se asemuni fie yeso ye waduma asemuni fie fa me nko ye live o Katakyie FM TV e wo YouTube no so mpam chew enti bra ho ne be hwe de e koso bra YouTube no so ne be hwe de e koso
say ye TV no Katakyie FM TV live YouTube no so ko ho a wabɛhwɛ de kwaku jari ede maye na no pay nyina no enti enche so TikTok so mehu no TikTok ebeba enche TikTok no ebeba enche nti de to asoma me na ye nhwe other story right me dia me to so a na ensem mi so enenam amanfo kan bi a wo mo kyese odifo ba bi ene aye afoforo bi no mo aka wo ho abom akum aye former headmaster of Dampong Senior High na nsem no asisi pa na yenso ye twedie kire ne yanyansem ne ye pa ne ye beka yakase ye se yankase obi se ana no mi to na mo di asem na chi na asem no enie ne nyina ne se menkan busuan yawo owura ana headmaster ne din ane Eric Oduro ya ebreka kra twam no na oye Dampong Senior High dodo na cha se o still na no oye headmaster pacho o police for press release na ba na media platforms so mo kan bia mo bo se o mo che se oye former na de wo mnie abrantie Eric Oduro na se opani friend Eric Oduro ya no oye headmaster awo Dampong Senior High wo ko hu odifo ba ye friend no Elizabeth Dakwa or 48 years ya yewura Eric so no am say ni tipenfo ni bia na wokonwu no yi kwade akiri ho ba bi na wo ka say oh mama whatever ma na mate won kapa na ayi mi wo gudie wo ye fie na gudie no woni tua say sa gudie sa no ye mfie ni kan yi nyesa me nkamatutu ma de deda nti misraw wo mehwe na wo say wo betima yi amamia cause mo de mu wani mami ani headmaster kikan ya na wo charge no ana headmaster etua emu half emao na we na no anadwo headmaster ni fie ewo mampenase ana mampenase ewo taf mo fade lam ho ni krom wo no ebe mamponte sa na wana odifo ba ye koye won ko no ana oni menu atani ba ko Mubarak Muhammad na Mubarak de nka no odifo ba de I saw tani odi je ne re o to I saw ta odi je ne re nti we na be mo ho se bibi wo meme na wo odifo woni tani be wura ho anya me hu so etani a kama wo se wo cause ntafo yen so disem na we na Mubarak Muhammad yi chese odi ma me na chiti se de oye PRO no oye ni personal aid no ana mo koye anadwo mami ko bo adwuma kikiki ani de mami wo bi kikiki ehwa no mami na yi gold nugget on mo ya galande o mo te sa time na se we yi nugget de bi ka nugget anya nkitikiti o on se me ka sa woni nye gold adwuma nugget ye gold bo ebo no on se o sam no gold dust ni o nugget na ye bo no aha ni o ba yo nugget to bar yo what you say $2 open to kwa dabi na say we say ade woni ma ka so woni dabi woni ma ka so woni ni acha wo YouTube for na chain wo botin ko na YouTube for na chain YouTube for na chain ade ko kwa nketenkete na enti fa story ni ma me na giant to kwa no enti me baby am do kra aha ana go come on mo jiba ko fom ho kim o de atofom ehun sham no watwa no ho konkonfrede come on no sasa pemfom kum no kan sama no say yibiem we makoma ko aduonu nugget makoma ko aduonu na se efie jadum abranche ngina ho no bonisam owurade odifo baabi won se odi adifo ni wona odifo ni wo nyame ni pade wo mo ho pa ma bi yiwie no kan se ajarek sikani mayi na mom gisa me de ko masolfie ho na osuso ba ho na ye purification meaning to purify ye te ho nyesa me de mo say kim wo ne scan to tiase no se me kra de me tiase se ska bi se na ho bi abata ho ari ma me di nugget ma kuma ye duonu ko ni fie na nugget ko ye yi ba ko se me kokromoti ni e de to sa o ma yi no mu we nso na ye ska puha etwena Eric HSA just o pro di fo ba ise kiremu ye nyame a ai Eric ya wo wi
ono no story na wo kan nya me amete hai and what yan there wonwi na we dey obo because Bible say owu enfoso dey I no dey nya nuru ho enti Eric da kunya wo ye headmaster ya samre wo free mu abutua afi papa yi afre odifo ba say me pa cho manya ho ene fiada me ba na yaye na majimisika na odi na aka na matwa oka wasimi nya ho ne me ye ho hwan me ye counseling me hwa yarefo wadane dane procrastination sa nti one day ana abrowa yi pumako ma odifo bai aka say oh na de bra say no fo no ho adwene so obi ku papa na to atwene wo fasika no asefo na me ka cho ono odifo ba na nam yes no mo ko papa no ho Mubarak na ne odifo ba ana making ay Eric ne de wantima ko odifo ba no okay odifo ba no na frɛ no Eric ne former headmaster no on former headmaster it one good ne ye fie dia no ti di omoda so ni ye odifo ba no ne Mubarak no okay wo YouTube ne so Katakyie FM TV live Katakyie FM TV YouTube eju ba obohu omo de da so kama omo ne ko fie okutu good omo ne ho no difo ba ni ai do she blue ni atani no Mubarak Mohammed no now no ni difo ba ne nam difo ba ne nam tu hwe na beti ni kura no a otimi se azan no mo de nam kremoni de ko difo ba ye de kokoye wo personal aid ono no ye personal aid to difo ba thank you why enti wena omo ne gu ho no okay ti wena difo ba nka se arodra ko mpacho brabra na madin ko ma wie wo ba ya nchene me do wade ama se no ofo no ho adwen se akwa na ba no oba munkonko gina janshi bi so probi kan ho Mubarak we no won peni pa bi nka mo no munko gina ne junction a odi mai na oba obesi aba ho no enye dia obebusa se odifo na sore na won ne ade a na omo nchino no mfo no ko ba bi nko kunu tontwene no mo cheska ni no mo akwa no hye blue no sremni tanim na Mubarak boni sem awurade madi mayeye menya na get ni bi odifo ba yese fion ai amoi akoi apelipa mienu aka no ho wo mapeka hwi kamoi ma me no junction so santan ehwana Mubarak nde wono yenim dada it wono de wan kwagina ho bi it wono no kwotena ka no mo de ko no de kan ti baabi na na jo so no frɛ no so omra nti akwa no ba no wo si ya junction so nipa mienu de gina ase de omudi nkomo na oh chale basa bo mbo de go no te se de onu am betena tena mo ye obwa basa bo da ben o chen na se basa match be no abo afi omudi di nkomo a uni ase de ono onye football soccer fan but live on YouTube ya kai omuma me no mehwe se omuma YouTube so yes Katakyie FM TV omuma hwe omuni man kase so omuni dada ntia otu YouTube ha Katakyie FM TV na o ti form no so omuni a pacho nka me hwe odifo ba Elizabeth onwan dakwa oh fa ha okwa wura say wura mbuso bi akote on ayine so omo keka no tintin kire no abrante ne dan ni so okwa kamoi omo jire no omo sana se kumai mu den ana akwa se no ho de chenkofo no mienu headmaster no kamoi no na batwa ba kuyem kum na ba ko so ayire no kamoi na huni pau na huni pumoja no wodimirika na wiase se obewu a ya do hye roman for the bottom kra obewu baby ayedi obewu a ya do hye reverend ne bottom kra obewu na wo kɔ no utinye baby a Mubarak apake ka na wo no tika ni mo twan boys no ɛhɔ na akoyi kofa Mubarak spake kai di okoyi ki saa na pau o de ka ni jam no to twiri baby mu wiere mu fa no atu boot na mo de no eko ekuro bi so oh omo de no ko hye ekuro bi omo fra baby de se abuabuja was abuabuja so free amimo wala fra ufri mampanase na fe wo ko so for kasa na ebe ma ano o kan no ano da bi se ne kasa wo enya ntiatiamu no na kire se wo kasa reverend kasa ma bo anu ma me me kire se ya hwe odi ni pa chi mampanase ku ufri fawadia na wo ko mampanase o se amani fawadia no afọ nse ni fa so na mampanase na wo ho no ufri mampanase pe na ko Krubi na ohon refi na okod makase kese ufra kod makase kese na okoswadru ti swadru no another junction bi wo ha ahakwa abuja benkum na ni fa ko wawase mi force akosimpo bi na tabidi bo nyum no na tabidi so fo ko ye de ho yeah so fo dabi so fo bo ko ge ho eti we na
Abuja yi. Me pacho pa. Na say ni girlfriend. Debbie. Bro, ni kaso girlfriend. One friend now so call the girl ho. And girl, thank you. So let me put that on records. It doesn't matter how as somebody the okato ho obi ana nchirase. Wo na de wo kan wo tiri. That's it. Ba wo nyaka to ho de obi a wo de ote asefa. Girl, any girlfriend there. Me ma won come to reverence. Me dey na metaphorical. Me ma won come to reverence. Obi ka se we do nipa o na nche so ya boa. Eno no kire se. Nche so ye no nipa. De odi ato won wo na ate ase. But omo mo chire me dey. Wo wa chire me ma won come to reverence one pay. Fi se reverend wo yire. Your friend are rechichire. That's right. Ni di no. Mpacha. Comfort. Ni yire no. Ante kwani. Ai. Obi abem fi aba. Okay, odan eye mate wo ba fi wan ko bisa na yiri eye mate ye adwuma mame me da say reverend why ade enu a story me ka obi si dabi eni abo abuja me kasa abo na me say abo na kotu funa to ka bo e babu ke bi ni wana kotu funa to ewura be na abo kotu funa to enu omudi funi fi be fre babi di abo abuja sometime ko to no twini babi bai na say am ko to no twini no obi jana nan na ni ponu who can number come why fine sorry fa number no ana ja ko bobo ya police for die chiri hu hwehwemu ya ba chi mama sometime okay e chi mama na na che na complice okay mubarak no so eni pa mienu a o mo ne man no kon ye no besine o mu guso a ya hwe sa ni pa mienu na me so o mu adwane no na etiwei mami o she white o mu corremand eni mubaraki o mu mienu ne di sa nya o mu ne ye main corporate frontliners yes I'm the champion it's good in there on ho okuni pana to atwene akase o mo be che make us say o mo ko remand o meba on the 4th of July any aeka and 4th of July them go come from 4th of July okay but na the metie na me sere say e fie wura de bi ha me ka fie wura for say mo say abanoma e bi na say abano na no de no fie wura so wi o mo ne tenant no ko emo ko wi e wo police station we die wom nie efi wura no che se enam tenant omo ho wo mo prepenti boys bi titini fie wo mo prepenti ama waje ni mita no ama wo so mita ngofo ntua let bill eno ma burogu ma ka million makomako wa 100 million wo ko twen ngofo ya ngofo se wo mo twim no ma je muku ha etwini mi ya je muku ha samre no na ni nyina ye no hu ayu to atoda no ko bu so mo kra no mu bio mani na o mani no se tuma kokoko esi wo ma esi wo se no no yentuma ha eti abasa na atoda otimi na vem na ne wakọ mani na se wono mo aham so a enti wena papa ye na dwese no di o ma ye enti no obekọ police station o kokọ report because wo mo peka ene dia ma no ma ECG for ababe ha no ene papa no ko police station na wo ko ye no eye ECG kan no like be no kan no mo de wi na sem e fa ho ben papa ko ya wan ko kan like be na sem wi asem no ko report no so kofo bu mu fie na omu no wi timumra meche wo mo na Ghana mra nipa no no wi a se bi yemfa wusie enko court entina bo se chiwifo a omu kwa na yese ja wo no ono hu police ni no ono otimi totwene otimi pusa gu fom sei eti enwusie nso ntimi nchingu nsem fa nko eti we na a police poli bu fu no se ewi akra mo ha adwene do omu me brado do police po mienu awo sa central region hono okay wo mu je no mu di papa na chi awo short point kro no wo mu ko papa ni fie boys yi so ba ya kaka be sem e bo mu search gugu je so ma nya wi ani ade but wa no mu chese no ya nya hwe de na so papa yi wa be case se mu mu wi na mu san so ton no mu come on what is that ade no no ye nto wi ni enum bi ade kro nche kronfo okon o ma nya hwe nti o ma no ayede ye nto wi ni enum wi so na hwe o ma nim so a ade na dro na no nyina ye tum se de o ton bidiem adro e no mo ni police boy a police mo ko se yanko ye be ko yanko moy the police ni ba ko siboy ba ko sum tum ajay my odan bon be nam dia o ba me num wi enti e da YouTube ne so picture e da YouTube ne so yes police ni shut up white no yes was some man right enti e da YouTube no so na ye mfa video no so enka ho
Video no credit. Okay. Now say me the video no be two mama. Sisia. Na sisia ne the YouTube no pictures no ne ade no. E na e chego e wo ho no sa. Na police ni ba ko yin some one right no. O de so makwa ba ko vura basan. Na ko ni so yin who are you? Afi no obusa police ni say I region ben. Hey! Eti na wena wo me yeso mo mpene wo mo kiki na a police fo no de eye enkofo no ekoye ti wo mo de won koye no kiki na so mo anya wi bia wo mo se eja wo mo nti ya ja wo mo na mom fiura no a report ma ECG fo ama ECG fo mom na aka call complain eti uba Katakyie FM TV a yes nsemi nyina de da ho yes Come. Womo ECG for mom de someone letter or one letter ade abre womo say ene dia ye no say che say illegal reconnections ye dumu no na maso ye twam na maso dia ene ye mosusu momra ne mo enkoka ye ka bia mo betua me dia me to so a na me de wo ko pie mu ewo sekunde okay abrofo no ba no mu ntimi ka no mo se sekendi ana ya takra di sekendi sekunde na radi nyanko so for opehuru radi mi hu bita mi efisa wo mi hu bita so for opehuru mi hu bita menam ka to na obi ba bunu na de oyere obo so chem say obi ba sho bi so for bi wo hada kro police baba ha o so for opehuru mi hu efisa wo mi hu bita so for na ti sekunde na yawo sekunde na yawo entrona ucha ka ho o se brofo no ba ne friend sekunde no mo ntimi kono ko sekunde na ya sekunde ta kware sisia bi asepa so fu afel mo se babo no kono so unsia bi anka mu bio unsia history unsia bi bia baby sekunde to mo nimu no mo se sekunde and yes, second. If you don't know, I'm telling you today, go and do your research. Go and do your research. I'm saying, Mamu Tiomo, the Macanani womb, a second day, and then they did it second. All right. What I was say, I'm agree. Oh, dear. Now, we send them to a second day court. Oko second day court. Anna, Angophobia, and I know, Womochi. Akra kuto bi elubo ebe elubo honom wo chia papa bi friend Suleiman Abdul Rashid ana Isamoro wo be ka video bi atrende ya na wo ma chicha asukonoma 12 years edna bowiem akra ne didi Mustafa yes na wo mo bunu video no ha nke kai wo mo kakra wo mo bunu ama chese wo mo wie na no ho papa ye no wo mo di moko esasa na bebia na ye me ya sa kra ne bolo no musadi moko ne sai no so mo fa ne koto ayi no ne nyina ba YouTube and one episode ka and the YouTube no so say sa asem okay ha you see how you ka but then on YouTube no Rebecca Bayo okay say di we what she anada Rebecca Bayo hwan ya no bobo no oja ye na me ma huni so bobo ofie wonni mu no Rebecca Bayo na me se ne bobo no oja ye eno koye de oye na odi hu no bobo he efie eno koye de eno koye de oye na odi ene ba de no koye kwa be so na odi ni mu no Robert Sadi no what da Rebecca Bayo afa wasumda o say me shedan kai ne ene o shedan kai I give me this odi asampa Rebecca Bayo and farmers Rebecca Bayo na afa masumda but Rebecca ne de Bayo ne fa wasum free Rebecca Bayo o TikToker some na make o free o ja football no ko odi asampa Bayo ne fa wasum free o say ye general manager kra decide no me say Bayo ne fa wasum free here na o kai say obi de Bayo Ghana ni mo nka say oni mo I give me this Bayo free o me tise na footballer o tise na Bayo o tise na Rebecca Bayo na wo kan eti wo kai e de mo nyina ase o de minia
Tisesi no we mu nyina enne ye yi omadi. No. Ti u general manager ne ti adwuma mu ha no. Wundim se. No. Ose wanka se general ose buy no na wate da o. Wanka se di no ose buy no wate da. So ti ase. Se buy on ko so ti mi entimi nya description. No obobo no be TikTok. Timi chamo. Na sisi obe manager. No be TikTok. TikTok enka baba ne ka ho dia. Baba yo no de bi. Me kwa de efie di na minim ni. Woni abusuafo pi list ne do so na mentimi mobo na odi e wo mu a unsabeka. Ena. Ani e pass mountain na. Mo share TikTok ni nyina wo so de say kwara amehwe ni dini we de Onismos Asamwa Onismos mini say sadia enti mo nyina so TikTok fence YouTube no so mo share live yeda mo ase kwagutu aso na me to so akana fa me brema me na kala so ntino de me me ho sekunde ase na efiada o timi me yi sekunde abrofo ba mo second day be second no ho asem na me kentie wo ana otemuafo ya ni din ani her lady shop na amale akowua na se anguna ne gane asantidi no dia frafra na mami ana tena asem so say no na efa wase gender based violence court ne do mo koy cause abofra no mo bu no eti they were charged with child torture. Okay. Yes, the charge they go to am so no. Child torture. Sibo ma kra no. Eno child torture. Amana ho papa no. Ana causing harm. Causing harm so di mokoni uniform ho. Eno causing harm. Okay. Etinu omu ko remand. Omu mienu nyina ko remand. Omeba on the 10th of July. Okay. Sisi abofra no so we he. Ekwa e fa so ayetia nkwala. Any nyina wo school mu ni fie nyina. I don't call this discipline. I don't call this discipline. You chrome yes I don't call this discipline. You know, how do I even put it? Where would this but then who your stories now, we will come back to that. Manager say please allow them, they don't know ti wa yesu ajemonkwa wasi munnim de moye ti ejasana ejamfa chem na me ba ejasana bofuna se chetie munnim de moye sei nyesa wasi wo munnim no na other we say audio na ye boy ya west na gu ho enti de wo ti asefa no nyesa na me so ti asefa enti asam na da ho se de wo ti asefa no fa but asa wo try mama asa boni bi no aka maye da bi on ka papa on ka boni anope chejim west na da ho and I must spell west out ti say de wo ti ase no fa banti say wo kan sana manager pa kira yan kokko che duru ameka che judge say efu na minim udi die for us an judge su kofie acquitted and discharged because I know, see, please allow them. They don't know. Or chair not getting. You wouldn't know. One fan say, me cry be himself on Becky, once and TikTok and was a bobo. What I want to us. Enough of that. Mama, I find your money dinner no pay. Still why on pen of once. When you need that, no bobo, say TikTok. I can't say money. And you know, may it was okay. We'll study a chat. Tanko, a very community hospital. When I achieve on pay manager, I say and for shout out and for man baby and to me. When ye shout out back when you be frog. Kwagunya rima nchirema wodi ya hwa tanko any kande bema woda mam ne friend tanko okay enti wutumi se ni nyina ya ma tie be himi de me hia bi okay oda mam tanko ba family enti manager tanko da mam me to adwuma de so na menko na we me du kwakọ piem wo achem maase okay krono manager ho ai se pokuase maase ni nyina manager ho achem maase
na me kopem watchem ema me twam no mo announcement omo sese sika e dia ma ECG fo ama anyamso number 1 ECG fo wa ya na etwa lord kwan mu no omo dia toa po no so na me se who bondo wan na kire omo sa me ko hene wo me no omo kikiki na pro ECG fo no se masa efiri wo no omo mfrem so ama me hwe teme toa so ema se asema na me kan awo aya abu akwa south municipality wo no no se de nkan ye nkaja kabra na nka sei hwe amfiri mama kwakuye na minko wa me ye no akọ ntino ema se wa na mugu so amgina no awa abu akwa south municipality ho na ni nyina ne se na no nsuo ye ne mframa jampanturi a we ni na na mi abo modi antu wo mu electricity ayin kamekasa electricity bill electricity po ba ko tama nyanka osofo wo pa twetwe pa bi se wo me se me hu osofo pe huro cha robe menam ka chew manduru ho na me amaka ma asem ho na me ka se slang morris part slang unim slang na uko school slang nti wena yisigi po ibu kum ana to form afi o ma da sumu ba na ho afi yisigi fo ba ya kroma no chese number no kra wa na nyebre a enke free kroma no de olidi youth no enke free wo mo YouTube Katakyie FM TV ubon se ayi no ho ya me call wa ye take video no wa ya no de aye no oh me ma wo do wo no nyina so ECG fo won na we na wo mo chese ayabuako South Municipality kro efe no emase achem emase na emase wa me kan se me nwe asema me kan ti wona wo mo chese ECG fo se wo mo tua 13,000 Ghana cedi 13,000 na 13,000 anu na say 13,000 130 million 130 million and they also plot cry say amina ECG for the say amina many momo and na lad bel me twa me yade me yade na we na o mo se da bi we not o mo bo below bet ECG for da bi o mo no mo nyadwene oh enye ze o abrant ya fra no kofi asare botuo won na nka ya fra no ya fra na so wonko wonfa eti na nka ya fra mpanifo no ECG for ne ade na nka omo aka omo asem so ya fra mi so wo mo ayehye ana uru a kofi asare botuo no ada youth no e ka chere say nukredie 77 previous it doesn't make sense say light port babu na wo mo na se so wo de wo musika etua de anya adwuma temene wo ka say wo mo twene dabre pa na ECG foi me no mo so bon komo ama mo kire say o mo nkaida so mo no obi sa di nkomo na so mo no obi sa di nkomo kra sa sika no nkomo foforo kra etino na ke afrebo tuo no na ko no a kire na semu na nam se wantimi amfanti no abisafo asem no e ma se de yi me de baso ha ya na majemu me de ama okay where they are kwaku jeli kama asinge ma ai aya dia e wo na wo YouTube obo di sa ai okay be ma na obinya ase abuakwa south okay ai me say ana so fu musa so ma say South Municipality okay abuakwa south o ndo so close one ai na say me ko honti okay Amansan Dawuro suni ewo Katakyie 90.9 FM yeguso ye juma to me ama bibia so to me akoso kama pa enti at this very moment no men share na fe men to me and share the metumi aye ewo hono but then before that no mame emfa birthday message and to abonten answer na bibia to me enye fine Katakyie 90.9 FM eso and our sugusu awutie no happy birthday Sronko enko emfama Nana Abna Teresa what odan de hwe wow yes fantastic beautiful aye and then the birthday wow eti Nana Abna Teresa you wish no happy birthday so what you say organ haya beautiful by standard organ haya eti na said na to YouTube ne so amame mo why ade and then na say memo akodi abetie wase ho na bibia atimi ay fine enti happy birthday so nko fama Nana Abna Teresa nyame nshira opa woye manager ewo Radiance
Petroleum. Oh, okay. Radiance. Okay. Filling station a war a year Mpasetia. Oh, okay. Opposite new car for no on a manager ewo. Yes. Yes. Why transfer Pacho? And you only Now you want to Never know. Me no say ya want to Ewa no. Oh, no who know. It's in another Teresa. Happy birthday, Ronco. Echo and Famonia Misha, such a fantastic woman. We are fine. Enti Marian the son dear, not just say, no say, and so me da say. Na birthday ba could be himself, but I know dear, your bairn were chiriho. Mr. Ben. No, I didn't because I near Ben at your way. Say, Unim. Yes, it won't you feel. The only way that Don't get your band back door. Back door. Okay, Enche Quabanaba Toa di Amamina, and Sana Quabanaba Toa di Amamino, say Louis Ventures, or two young crache. Or the meba, na, and Eddie said ye Tibiano. Bosomino, a book cave, and it is a Louis Ventures. Bosomini area, next month, you know, next static. Me pacho shannon, so me pa. It will be a OTA, a year, Louis Biano. Onka Enfanchira no say, Katakyie FM so ha, ye hiano, and ye markesia, say Louis Ventures, and one as you in so ye yate ni nyina say all performs papa de Juma carves any charges and you be a phone home and I say home appliances be a ho de say Louis Ventures me pa chow enti say Louis what the sano na yes vraiment frefre enyom ana kwara nya sa nya vraiment frefre enyom enti nkomo no aye die no eno ahonkan bo na o te ne sa no enti yanya bibia ma ne nya kama se Louis ye twen we na ya 27 tibusume no aka miensa aka na fu anam yensa ni yawie ya marketing manager yere me de wo mate na yawie se Louis ho 70 se wasa ko fan chance ne asoto dia ba na wonim se dollar no so tue no yes enkrofo no mo awon ti no ma ante so se Louis de no akraba no wate so long span ne de keka ho ni nyina enti enam se oba eye 1st June July 19 the number ni 0241 90 76 00 0241 90 76 and 00 enti ye live on YouTube no so abrochirefo nyina mo ambesi da ofie nyina no se Louis de Moniama so aba na bibia kama fa nkoja baabi emye mu eno eye se Louis Ventures and ya ka ho asem ye wie ne sa no kwabena na ma wie ti ma wie ne de 1st July yes ye twen yes nyesa no no we yakaboni carbon tinti da kokuyeko thank you yes simple eti kwabena fa mi ko bia so na ye ntowa de mra kwa wuje na aso kuri ese emase ewo emase akoso wa yi tafo o da bi ebe bi ti amanfo ti na obusa no once ba ko tafo okay eno ye emase okay tafo emase kuno ebum antwum o si ebom kama ntie ase tafo maase wa na twa sa wo buku ma hu yi wa na twa tafo maase bo mu ma hu kwa wuje o se wono ka wo ye lawyer ga ga janka o kwani ga ga be hu ba te bi na wo ka chem se tafo maase bom tafo maase de e ko bom tafo nku na maase nku krono ye we maase o na ampa yes ampa o na ko kansa le wi ko sini ayi junction no so anu awura left no se kwabra de oni o na kansa ko to asa ya Jerry the way Jerry si ebodi ne eno na wo man na meka okay and your consonant ne vowels your what you say bo anya pe to u busa na the way there yeah metaphorical and then I don't know I want metaphorical kwabra bishop Tami ko kwaso me ko mase ne youtube ba ko etafo e mase ne wo achim e mase okay and from bom esa no e na say local very colloquial nana nko nana ana o say no o say na say ani dia bom o ka say na say asa o yanko bi no okay aso so ni pa no pacho ya te wa me bia na me what one say yeah na meswa odi mi kutu agedru okay na no yanko pa wona ne koye na o ma meswa fida ti dru ya yo ba kadru na de wa me sidi ahom keka e tu agedru no awana mbuza me se na ina ma o na na ye friends was nyam na no me bra
ɛna ne ba no okay ɛyɛ me ba kora mpo no wɔsɛ friends wɔsɛ fɛ no wɔsɛ ei mena na sɛ sia wasɛ I see. ɛhɔ na mbufu It was adwuma no ayɛ biem. Na na sɛ uti wan timi mi di anka wɔbɛka wɔn na wasɛ. Ti na te sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ɔso wasɛ. Fonso a ni aka ya no. Ani so utwan ba so wa do abruma. Amanfo. Yes sir. Na wote ha na ɔma ne keka. O dabi ade na kasa yɛ ba ko pɛ. Kasa yɛ ba ko bɛ bebuo die. Bɛ mpanifo na aka to hɔ. Yɛduru amanfo so a. Ntimi nkɔfa wo de. Me ma yi ba ko pɛ me si kuro. Me si duru be bɛka kwan so. Ti sa de dia yɛ mpa wo ne yɛnyi na bibia yɛ kama. Ɛnso yɛ ya ma so a ehum bi anim. Sanse